tua hei le Metamask wallet na wallet account create na bol trai phaleo so pt ham satoshi network chu pt link bol ham tia hele tua he Metamask account lu de he kang lu na le chium de hin ethereum 0 ki ti hin he chium de hin aban le achung langa left corner achung na lai thum ki kai khona me deu he chi na me deu aban le setting na me kit deu setting na me deu aban le next chu network na me deu aban le cho de hin aban anoi lang paper ad network na me deu chi se seng fill up bol ngai de hin cho e lo yang ki la ham ti hoya na la ham ti le ti so hi WhatsApp group la hung ki thot de hin cho a chun fill up na bol ap re cho in fill up ta ding na to hi new RPC network nga hi abona fill up de hin satoshi chain hi de hin chain testnet testnet de hin abana RPC ka fill up min abana chain ID symbol abana block explorer hi cho si WhatsApp group la hung ki thot de hin detail jo chi choi na fill up chai phat leo add na bol leo add me de tai to add me le you have switched to satoshi chain then got it me de to ai satoshi network hi Metamask wallet na hi get do ta 0 coin na hitan chu he te satoshi network chu Metamask iti connect dam ti chu hi ka chai tai abana cha dang kan video hong ki bol kin tin achum bele a separate na